Chhiartu zong te chi bai ule Hruaina eng weekly round up phun kan lo thleng le ta ko than rong bol na rang chanchin I lo thlir hong u Synod book room reduction sale sang ni som ni pani zo fel ani ta reduction sale mu tamber trum ani Synod book room reduction sale July ni li atang ni som paruk sang ni som ni pani chunga Mizoram Synod nuaya Synod book room branch le distributor center zong ani chu July ni som paruk indunit lai lam khan khar anita reduction sale sang ni som ni pani cholkar ni chunga hian apum puya cheng nuai zan ni somli pathum singthum sang ni zaruk somthum pathum zat mu chuani in reduction sale kalpui to zonga la mu chu that ber trum ani kumni zet covid-19 ripui wang nei thei to lo Synod book room reduction sale chu July ni li sang ni som ni pani jingdar kole chan ve khan Synod moderator Reverend Dr. Vanal Ngak ral tein pathian hna alhan nuin aizola sel kalpui tran ania hemi rual hian aizol khopui pon branch zonga a hon na hun man ani ngal bok reduction sale hian Synod book room le khabu zong Bible Christian labu sacrament bungrua ko khan mamo chi khrang stationery item zong le school nau pang mamo te za panga tanga za somriat discount in khalchu ania atran tir ni atangin mi puinan hlut le ani cholkar ni zet reduction sale kalpui ni nuwa branch le distributor zong te sale bel khom chu cheng nuai zani somli pathum singthum sang ni zaruk somthum pathum lai ting chawa reduction sale nei nun ber sang ni som pakua apum pui le chu zat kha cheng nuai za som pani singthum sanga le za somthum pani ni in kumin hian kum masalama sel let ai tam hu ani sel masa khum na ringot hi cheng nuai za somthum singkua sang sari le zanga pakhat lai atlinga branch malanga sel masa aya alet ai tam hu chuakhi branch pakua zet anombok heti zat lai mai le thei tura ko khan mi pui tho ho na Synod book room thok tu de chuan lom thu an soyani mission rong bol na chanchin rang lo ngai thaila Jharkhand mission field July ni som pasari sang ni som ni pathian ni khan ring tu sa kho hluelet le chung ko khat member pathum lom lu le ania hemini vekian ring thar pakhat lali suazui turin ain pebok balsumar ko khana friends missionary prayer band FMPB atangin puitling pakhat kan ko khana ain pebok ani Siliguri mission field July ni som pasari sang ni som ni pani pathian ni khan ring thar pakua lali suazui turin anin pe Karbi Anglong mission field July ni som pasari sang ni som ni pani pathian ni khan ring thar pathum lali suazui turin anin pe Odisha mission field July ni som pasari sang ni som ni pani pathian ni khan ring thar pani lali suazui turin anin pe Family Guidance and Counseling Center July ni ruk sang ni som ni pani inuni khan Chhiartu FGNCC Councilor Quarters Building Tharchu Synod Moderator Reverend Dr. Vanal Ngak ral te chuan hongin pathian hna ahlan honna in khom toy hi Councilor Quarters veranda ani in moderator in honga chumi nuwa Councilor Quarters Building thara pathian hna hlan na in khom toy nei chunjom ngalani hlan na in khom hi Reverend HBK Thansanga Chairman FGNCC Chhiartu Center in kai hruaya Synod Moderator Reverend Dr. Vanal Ngak ral te in pathian hna ahlanin thucha asoibok Reverend Rolung Buana Secretary FGNCC Chhiartu Center in Building Report apea Reverend Jailer MCMA Councilor FGNCC Main Center le upa KL Pakunga Chimchak Presbytery Moderator ten thu an soibokani Building thar honna inkhom hi Reverend Sil Sang Lura Chiatlang konveng in malsom na in akharani Councilor Quarters hi October ni somni sang ni somni pakhat khan go down sa natlang nei thanin October ni somni panga sang ni somni pakhat khan a quarter sak na tran ania quarter si bedroom pali reading room pakhat sitting room le living room pakhat ve nen bathroom pathum le store room lian thatak pakhat nen pindan som pani ne sak ani azaw zong hi square feet sang azarit somni pali ni in awang zong hi atelama fit somni pariat le azaw lama fit somthum pariat ania adung zong hi fit somnga paruk ani quarters building thar saknan hian
chengwe somthum pali sin kuwa sang sari le zanga som sari pakhat se nani FGNC Chhiartu Center hi October sang ni som pariat khan hon alo ni to a atira chuan Chhiartu kon pui branch K3P building a honani a sang ni som pariat October tangin FGNC building sinot book room sira hon ani le ta ni Chhiartu Center a hian thok tu councilor pakhat le pion kam chokidar pakhat oma center hontir atang tun thlengin pantu mi sanga zaruk som thum pani anom to a kumin bi ka pantu mi za som ko le paruk anom to bok ani Synod Literature and Publication Board July ni som pasari sang ni som ni pani pathian ni khan tuikwal ko khana Christian no pang literature campaign nin tlangwal zo maya assistant editor le pu Eric Lalnun moya OAT ankal Synod Prison Ministry July ni som paruk sang ni som ni pani indrini ni leng khan Synod Prison Ministry District Committee Longtlai District zela rongbol zel dan tura in tuai tharna hun manania Longtlai khopui chung ko khan paruka tangin ko khan committee tel tura som an niangin mi som thumla en tel theya in tuai tharna hlotling tak man ani in tuai tharna huna hian zela thukhil tu te kai hruaina ti le zela in khom kai hruai dan ti thupui zir ni in soi ho na ne ni a heba ga hian tong trai pathian hne in hlan tharna tinai ani bok Indonesian le pathian zana pastor bial thun hun ko khan pani Longtlai Bazar le Longtlai Chan Maria Synod Prison Ministry report le awareness campaign hun man ngal ani July ni som pasari sang ni som ni pani pathian ni khan Longtlai district zela in khomania director Synod Prison Ministry in kai hruain langwal rempuya kulikon in thukhil rongbol na hun amanga chonhulama rilrusoi zel tangmek te atangin mi pathum la in hun an mang theibok July ni som ni pali zanin hian Synod Prison Ministry awareness campaign nei turin ko khan pasari chinga veng ko khan dorpui ko khan kulikon ko khan mission veng ko khan tuikwal ko khan vaivakon ko khan zemabok ko khan ate campaigner te an kalang Synod Social Front July ni som pakua sang ni som ni pani thole ni khan Synod Office Devotion Hall a Synod Social Front campaigner te in khom na hun man ania he hun hi puarlal nun tluanga coordinator ina kai hruaya thupui chi hrang panga zir ho ni in soi ho na nei ani bok hein mu khom na hian tumber chu campaigner ten thu in rual khat le hlom khat an ken theina tura buat sai ani Synod Social Front hian July ni som ni pathum le ni som ni pali chung hian scholarship khopui ko hrang som pathuma campaign be pui an thlaka be pui thak tur hian aizol atangin campaigner som pakhatan kala scholarship khopui chunga pastor ommi paruk te po campaigner tan man ngal an ni scholarship be pui thaga hian kan ram politics sin athazong ma sonzel theinante ezon na konga taima turte ezon na thiang hlim nei turte ruilo le HIV la kan him tlan theinante ko ran mi puite zirtirin an fueni Synod Social Front hian ko ran mi puiten nun kongdik an zo theinan kong thrang in zirtirna akal pui renga political education te ele barlam te ruilo le HIV AIDS baka social media mandan thate ramngo nungcha le tuina hum hal konga te ko ran mi puite hena zirtirna an perenga COVID-19 awangkum ni lai malak thei ani lo nuwa kumin march atanga boru ga lo ziom ta ga tang hian Synod Social Front chu na sazokin mala chole a march atanga July sang ni somni pani chung hian ko ran som nga la ya campaign nei to a gas la chung po hian ko ran rang somni la ya campaign nei turin ru man siam fel ani to bok Presbyterian English School July ni som pariat sang ni som ni pani thotan ni khan PS Salem Veng Aizol July ni som pakua PS Zemabok Not Aizol le July ni som ni sang ni som ni pani lai ni khan PS Hual tu tloin UPC Vanal Hruaina Supervisor of Schools akala heng huna te hian principal and staff tenin kom na hun thatak an nei ani Mizo Sunday School Union July ni som ni le pathum inrin ni khan Limen ko khana Sunday School zirti to training nei puin pulal mun zawatlaw assistant coordinator le MSSU trainer te upa skap zathanga le upa ke zorem sanga te ankala zanin khoma upa ke zorem sangan fanawen kol chungchang thucha soibok July ni somni pathum induni vekhan reek biala Sunday School zirti to training nei puin
PHK Ming Than Zuala Assistant Coordinator le MSSU Trainer te upalal rosang kolni le tual upalal than chunga te an kala zanin khoma bial chung ko ran rang rang fanawen kol chungchang thucha an sui ngal bok ko ran mechia Women Center phunchonga puan ta zir tur hetiang hian alathar lalnu chungi pues mang fanu lui pui ko ran silchar mizo bial chin rem siami pukhen zakhu pa fanu hriang hun ko ran te khang bial lal mudiki puech zathanga leit fanu chinga veng ko ran chinga veng bial lal ming sangi puwan lal chuana leit fanu vaiwa kon veng thang ko ran vaiwa kon bial lal ngai zuali pu Benjamin fanu phuldung sei veng chung ko ran phuldung sei bial Synod Relief Fund pek ani tu hnai har sana rang nei te hena hetiang hian Synod Relief Fund pek ani not chal tlang veng thang ko ran biak in bul lei min zui zel hlo thon om awang lungrem nan cheng sing li rangvamula dam lo mi pathum tan cheng sing ni sangli phaisen khuwa in kang chung kon ni hena cheng sing ni sailu tar khuwa dam lo mi pani hena cheng sing khat sang ruk ram hun veng la dam lo mi pakhat hena cheng sang riat le kan hun khuwa lei min na wanga in chia chung ko pakhat hena cheng sang riat pek anni barak area tuilian tur da tran puina tan aizol kho pui chung ko ran ta hena Synod mingin ve bur khon ania ko khan za som pasari atanga thil pek cheng noi som pariat sing kuwa sanga le zanga somriat panga don ani kachadi si relief atana cheng noi riat kan lo pek lok to baka cheng noi som sing kuwa sanga le zariat somnga pariat hi barak area chunga ko khan mi tuilian tur da tran puinan barak area hruai tu ta hena hlan le ngal tur ani tuna chuan Synod moderator le executive secretary te program lo ngai thak chun zomila Reverend Dr. Vanang Ral te moderator voin pathiani chuma hian selesi ko rana hun amanga chonhuwa durtlang not ko rana le zana durtlang veng hlun ko rana te hun amanga July ni somni panga MSSU executive committee a thuanga ni somni paruka OM man thuanga ni somni pasaria central ko ran mechi committee a thuanga ni somni pariata central KTP committee a thulenga ni somni pakua atanga ni somthum pakhat chungin gohati a ko ran tloin akalang Reverend C. Zoram Moya senior executive secretary zin program nei lovin officer a omang Reverend Viel Lue Fran le executive secretary July ni somni panga MSSU executive committee a thuanga ni somni paruka OM a thulenga ni somni pasaria central ko ran mechi committee a thuin ni somni pariata hospital building committee a thuang Reverend Dr. Kelal Lom Zuala executive secretary July ni somni pathum in rinni khan si phirveng thar bial upate puala seminar board sai aman puya voin pathiani chhnu hian chingveng thang ko khana zirlai ti thra choi moina hun aman puyanga zana chingveng ko khana Synod prison ministry campaign in hun amanga ni somni panga campus ministry committee a thuanga ni somni paruka oema thulenga ni somni pariata central KTP committee a telin ni somni pakua Maori society program a hun amangang social front ngenna kan han puanga nge Synod charity store chungchang social front chuan mirathele harsa jok te tran pui konga ko ran mi pui te in phalna hi tangkai taka man ani theinan Synod charity dor hi kumsang ni som paruka tangkhan siama Synod charity store da tur hian ko ran rang ranga an thom no le bungrua la thalai an man mo to lo te la khom turin ngen thin an nia chung te chu Synod charity store a hian mantlom te in zor thin ani Mihar sa zuale chia tok te chu athlonin pek ani bok thin tuna hian Synod charity store hi mun ni zosap thara building mission venga le vaiwa kon ko ran in Synod book room bula siam ani a hei hi mitam takin an chhor tangkai meka mihar sa le mamo tu tamzo ken an chhor tangkai theinan ko ran mi te in riat tir zel turin kan nge ne upate in khovel mason le changkang zela mitinin mani na le ezon na konga kan buain mani in luma po kan man talo ani bera chu wangin chung kwa nu le pa le pi le pu mani in chunga kho har taka omte tan in kom hlim na mun siam saka
taksa rilru le tharau lama ma an son zel theina na en kol le tran pui hi sinot chu an tulin a hria kumsa ni som paruka tangkhan upa te in chu sinot conference center a hona ni a upa te na hian kumlama upa la leng chuak pe ho te anon leng khomin an kom hlim ve thina antana in fiam na man ruwa le television te da ania an chun thing pui in tu te siam sak thin ani bok upa te in hi kumlama upa te nan man tangkaya anin kom hlim ve theina an ko hran mi pui te zau zo ka in hriat tir zel turin kan nge na ni ramngo nungcha le tuina hum hal Sinot Social Front Committee chuan kan ramdin hun thlirin ramngo nungcha le tuina hum hal konga mi puiten tran kan lak zual zel trulin a hria Sinot Social Front Committee chuan ko hran tin tele ko hran hnuaya sub committee rang te po an thei anga ramngo nungcha le tuina hum hal konga tran la zual zel turin ange na ni khati zong kha tun tumata na Hruaina eng weekly round up kan thlir ho thei ta chu ani e